Egambara mutino jo barabara jurea juoragire anabairi bamunini wa spika wa mbunge kaunti ya Meru Mwenda Ali nireteretwe mwanka tariki 27 nyuma ya mutongere wa Ndhitango kuromba kanya ga gutirwa akiuga ati arajukirie gambari wigoro. Antu banje ya Mwenda Ali bakiaria omya koti ya Embu na are gambari urire nebagwite ati bari na witikio na koti na ati kioto kia na baba gikonora. Marion Karugi na gutwachio. Ntuko ya Narua ire tariki 4 mweri wa 11 mwaka wa 2024 nirio koti ya Embu yukari kuthikiria ya mbare ya uswa kioto kia Melissa Mwenda na Patricia Mwenda anaba munini wa spika kiri assembly ya Meru na urani MC Wanjia Mwenda Ali baraba tere oturo tariki 2 mweri wa 4 mwaka uju kumane na mutino yu muthuku barabarani ya Embu ita Nairobi. Ndi relative wa Melissa na Patricia ana baraba mheshimiwa Mwenda bonera accident tariki 2 mweri wa 4 barabara ya Embu Nairobi. Yambari nirirumirite Patrick Itonga muthwanirwa kwithirwa itithite ngari ya muthemba ya Toyota Hilux double cabin athitangi na maiti ya witithia ngari buthuku ati kuthiatira watho bwa barabara no sababisha ikuo kia na babo bele. Yambari niritirirwe na kwendo mbere mwaka tariki 27 mweri yu nyuma ya wakili wa muthwanirwa kuwa ntuko ya Narua nirio anikirwe Yambari na ati atibangite bwakwa na witithia na mbere kisi na arombae wakanya kakubangania faili yawe. Family ya Melissa na Patricia amwe no uwe na witikio ati kioto kia nabo kikuonekana wona Yambari ri atukuthikirwa tariki 27. Rwarite kuyite na ntubwa hearing ya case ende case ya kwa postponed mwaka tariki 27 mweri yuyu 11 ituwitikia ora case yekendelea anababa komba kuona justice. Nikiripotera Weru TV Kumembe Bita wa Marion Karugi wa Kinyua.